Dama Zomi Ziren TV live program panin kong mwahi ke kamilya jingsen zo boy hi tuni pawlkhat September ni kwa tuni la somni nilani ni tak tang kona kong ni ding tu pen White House briefing pan news update pawlkhat fourth coronavirus stimulus package update coronavirus vaccine update Maine state mopawi khat Covid-19 hangin mi za le somli le sagi kilawh mi thum si Kentucky state sungah naupang tampi ten Covid-19 natna Remdesivir zatui kicing nawnlo US gama naupang tu som ngah valin Covid-19 natna Tulai tak Kawlgam Covid-19 Dinmun Covid-19 natna to kisa US gam sung state pawlkhat Dinmun le Sia Billy Kampi te innkuan in antang hom kya Cihteng Kihel ding hi tuni tang ko ding thu campel Zomi pi te de sang na le khwal na to hun le bai tampi pe kiang kai khop sak bu Thomas Onsen Department of Commerce US Federal Government Consultants at TV Washington DC ten kwan tunga nang nalin ito hi White House briefing pan news update pawlkhat President Trump in August kasungin nasep job 1.4 million kibehlah unemployment rate zong 8.4% kiam su hi chin tang ko khia hi abesa khali sung unemployment rate pen 6.3 percentage points kiam su ka Covid-19 hanga akia USA economy zong hongoi to ta hi chi hi President Trump in adiak in holiday weekend soon Covid-19 na kilo lo nang in khatna social distancing ball nina mai tuam mask thwa thumna khualzin ji in White House news briefing panin mi pi te tung han thona nei khya hi President Trump and Democrats te to stimulus bill vai thukim na anga zo no na thu tampi om lakpan tulai tak lungphona aboi ma Democrats te uk state le khwate bail out na ding sum billion tampi piak ding vai thongsung atung migilo te khat kiat ding vai le US gamsung illegal honglut illegal immigrants te direct check payment stimulus check piak ding vai chi te kihel hi manin kasang zo ke ding u hi chi in gen kha hi hite hangjong in tu rong chiang stimulus bill ding vai ke tukim na kineng zo nai lo hi chi hi Fourth coronavirus stimulus package update Senate Majority Leader Mitch McConnell in tuni pisung stimulus bill khat Senate kisung khading Senate vo zong kelal khathei ding hi chi in gen kha hi hi zongin Congress te de hempel bill to bill sunga kihel sak zo lo phot ding dollar billion zanga kim bek pakha thei ding hi chi hi to bill thak sunga dollar zathum federal unemployment benefit piak ding paycheck protection program piak swak ding fund dollar billion zalenga apa education fund US postal service ading dollar billion som chi te kihel hi zongin na se mi pi tung piak ding direct stimulus check piak ding te kihel ding kitel tak nai lo hi chiu hi Republican se thunei lampan again khian na Senate vote lak ding pen hongtung ding Thursday ni chang hi thei khading hi chiu hi Senate to bill azo thei nang vote somguk kisam vote kichin nang bel haksa thei ma ding hi chi hi abesa hunin Republicans lampan dollar trillion khat apa stimulus bill proposal asun khiat hi Democrats lampan dollar trillion ni wa sung khia hi Democrats makai pi Nancy Pelosi in bill dollar trillion ni nathukim level kikumna kipan ki thei hang chi pha la hi Putramin bill Democrats lamten stimulus deal athukim lo pen hongtung ding November election kakitel ki thei nang hi stimulus bill in honghu ding hi manin honghaza ule delo wa hi manin thudang zong hi chi in Labor Day news briefing again kya hi stimulus bill in egami economy honghoi sakik ding mi tampi in zong phatom na nga ding chi Democrats ten thaina piun election golzo na ka nga akik ding delo hi manin ajekai sak to hi chi hi Coronavirus vaccine update pawlkhat President Trump in coronavirus vaccine pen special day achi hongtung ding election day ni ma in yom khezo thei ding hi chi in Labor Day ni in White House news briefing again kya hi awisa hunte enkileng President Louis Obama hun sung in vaccine khat tho khian na ding kum thum bang sot hi coronavirus vaccine pen kum khat sungin ki bol khezo ding hi manin vaccine pawlkhat bol na
record aman lang pen hi te ding hi chi in pu tramin gen kya hi US Surgeon General Dr. Jerome Adams in zong coronavirus vaccine pen November kha ni khat ni kim in ki hom khite ding a hi manin US gam sunga om health department teng na king kholun chi in White House pan tang ko kya hi pu tram le pu Dr. Jerome Adams te tang ko khyat ma in US Centers for Disease Control and Prevention CDC in US gam sunga COVID-19 vaccine pen October khabai chiang hom khete ta ding hi chi in gen khemasa u a again khe zo a solo in kumpi ulian pawlkhat le mi pil scientist ten a uplo thu u le a hi zo nai lo ding u pula khya u hi vaccine hom khet ding kumpi thne lampan atang ko khet zo u chiang pu Dr. Scott former commissioner of the US Food and Drug Administration in tukum sing COVID-19 vaccine hom khet zo nang haksama ma khading hi chi in CBS to interview ane na a nagen kya hi US gam sunga mi pil scientist tampi te in vaccine chi te pen amalang lwa thau khet ding hi lo a asun ding mi pi te a ding la hoi ma hi chi hi vaccine chi te pen phase le clinical trial tampi ibozo chiang hom khet pan ding hi a kumpi agency FDA te in emergency azat te ding emergency use authorization pe to hom khet khak ding hi lo hi chi in Dr. Peter Dean of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Genkya hi tula tak phase 3 clinical trial man nai lo pi le mi pi te ading mon hoi lo thei nai lo in gam por khat in hom khet ding ahan chem lai tak wa hi Tulai tak Russia kumpi te le US kumpi te jong kel hi chi hi COVID-19 vaccine hom khet nang US kumpi to thukim nala in contract abol kin sa hi Germany Pfizer and biotech company ten vaccine phase 2 na ki pating in phanga nga ta u hi chi in tang ko khya u hi Pfizer CEO le co-founder Ugur Shahin in Bell phase 3 na pen October khasung bozo ding gyana kane u a to phase 3 na manzo le October khasung in vaccine hom khet ding ka ready thai ding u hi chi in CNN to interview na a gen kya hi pu Ugur Shahin in tukum sung vaccine doses million za bor khet zo ding le tu ni le som ni le khasung doses 1.3 million bor khet zo ding gyana kane u hi chi hi US federal kumpi to vaccine tho khyat zo na ding na sem khom a hi UK biopharmaceutical company AstraZeneca le US company Moderna te in zong vaccine phase 3 clinical trial akipat lai ta ku a hi Maine state mo poi khada COVID-19 miliza le som li le sagi kilawh mi thum si Maine state milino khet khwa big moose ina akibo mo poi khat pan COVID-19 ana kilawh go buwa Tulai aki health tungton in COVID-19 ana kilo mi zale somli le sagi pa in to sungpan mi thum si hi chi in Maine Center for Disease Control and Prevention spokesman pu Robert Long in CNN le news tom te tung gen kya hi to mo por pan aki pan khia COVID-19 kilo ana pen to kima om nursing home le thongte dong na leng kilo gop chi u hi US gam sunga zong akwa ma pe in mo poi le biakin ki khop chi te ibol zen le zong social distancing is attack ding mai tuam I thwa chat ding le CDC guidelines te izu chat ding thu pi ma hi Labor holiday weekend sung COVID-19 ananga tampi kibehlah ding kyum mo US gam sunga labor holiday weekend sung in na khangma ma namun te pen mi tampi te in social distancing bolo mai tom thwa lo wa ki khopna ki thwa khopna nei ja wa hi manin nananga athak tampi khangding in au hi Tulai ta COVID-19 na khan ma na state khat a hi California state San Francisco khwa Ocean Beach a mi tu wal bang in picnic ball party boy ball wa hi manin nananga tampi kibehlah thading a hi manin to hun sung tanga aki health in ele ikisit tek ding to pima ma ding hi chi in San Francisco Mayor Landon Breed in gen kya hi Labor Day ki pat ma deu in zong Dr. Anthony Fauci Director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease in Labor Day sumi pi te apwa ipai khat chang mai to mask to ham tang ding han thon a COVID-19 vaccine hom kyan masia COVID-19 da na ding hoi pen in mai tom tho na hi chi in gen kya hi US gam sunga labor holiday weekend sung Vanleng to khualzin mi 4.1 million pa US gama labor holiday weekend sung Vanleng to khualzin mi 4.1 million bal dong phato a COVID-19 pandemic ong kipat kilzo Vanleng to khualzin mi atam pen hi ding hi chi in Transportation Security Administration TSA in gen kya hi nungkum tu hun sung in Vanleng to khualzin
11.3 million bang pha a Vanleng to khualzin pen nungkum sang tampi kiam zo chi na hi Kentucky State sunga naupang tampi ten Covid-19 na nga Kentucky State sunga kumsom la gyan noi se naupang tel laka nananga khang sem a nananga thak new case 20% pen naupang te hi chi in Governor Andy Bashar in Zomi pan tang ko khia u hi nung Monday ni in nananga thak mi zani le som ko la khat kibehlah pa to laka mi som nga la ni pen kumsom la gyan noi se naupang no te hi u in to nananga te lak ma pan akum neu pen khat hi chi in Governor pan gen khia hi tu sung pen Kentucky Zomi tel laka zong nananga thak hong khang ki hi chi ki za hi manin akoma peu ikidop chatting le social distancing ball in mai to mi tho chatting ki khopna chi te I ball le zong CDC guidelines te izui ham tang ding to pi ma ding hi Remdesivir zatui kicing nawnlo Tulai ta Covid-19 China anasezero te ki bona le noptom sakna zatui min thang khat a hi Remdesivir zatui pen US gamsunga Covid-19 na nei thak tampi hong kibehlah na hang in kicing nawnlo a state som leni sunga zatote a be siang ta hi chiu hi US Congressman representatives pawlkhat le zatui thona company pawlkhat ten Remdesivir zatui pen zatui company khem pewin thokhiat theinang President Trump kiang ngen u hi a hi zongin hi zatui pen US company khat a hi Gilead Science company te I nei zatui hi a amau phana omlo in adang ko ma in thokhe theilo phot a hi US gama naupang tu som nga wal in Covid-19 na nga US gam sunga naupang tenga le tu som na tu thum 500,000 in Covid-19 na nga positive u hi chi in American Academy of Pediatrics and the Children's Hospital Association in zani chi zeni in gen kya u hi abesa August som ni pan September ni thum sung naupang tu som sagi le zaguk le som thumin na nga wa 16% bang khang hi chi u hi US gam sung sei guk te a hi Indiana, Kentucky, Missouri, Montana, North Dakota le South Dakota state te a na bang Covid-19 kilo tampen le na se pen hi chiu hi tu ni jang dong US gam sunga Covid-19 hang in na bang za le thum si hi chiu hi to hi a Covid-19 na pen na bang te tungjong tampi ki mu kheta a hi manin nu le pa ten ita te hoitak ekep chat ding to pi ma ding a hi adiak de kin sang na bang te kilo na atam zo pen sang ka na pan kilo chi u hi manin nu le pa ten sang ka ita te hoitak I khoi chat ding to pi ma ding a hi University of Tennessee COVID-19 kilo gawp in-person class ahong sang te sumpan University of Tennessee COVID-19 na kilo gawp a mi zagokin COVID-19 na nga hi chi in University of Tennessee Chancellor Don Plowman in gen kha hi tola ka sang na pang zanga le som kwala ni le sang na sem mi get te gel hi chi hi Tulai ta Covid-19 na kizal gawp na hang in mi tu ni le za le som ni te quarantine alu lai ta ku hi chi in P Plowman in gen kha hi IRS in federal stimulus check anga nailo mi million kwa te kiang lai khak ding Internal Revenue Service IRS te in abesa hun sunga CARES Act tungton a mi pi te tunga kipya federal stimulus check nga nailo mi million kwa te kyang lai khak in theisang na kinading hi chi in IRS in tangko khya hi to te la ka stimulus check nga ding kilom na pi online tungton in ngen na abwa khalo te nga dinga kyum mo lo te zong tampi ki helding hi chi hi to te la ka federal income tax abol lo te tampi zong gel khading hi chi in IRS in gen khya u hi IRS pan lai anga beuma in October somlenga jiangdong IRS te I website tunga economic impact payments in a non-fillers achina a ema information campaign phi kuling a hi to a hi manin stimulus check nga nailo a IRS pan lai inga khak zen le amalang thei penin IRS website tunga ema information teng phi ding a hi IRS pan thaisak na lai nga na pi u in October somlenga ma information a phi khalo te in mai kumjang tax return a bol kul te ding u hi chi in IRS in thaisak na ne u hi stimulus check pen US citizenship le green card nga nailo tampi te kipelo ding hi chi u hi stimulus check pen abesa hun te a taxpayer na semi million za le som guk te tung akipya hi a taxpayer single khadin $2 le zani le nu pakop khadin $2 ni le zali le kumsom le sagi noi sha ta te khachang $1 zanga ta akipya hi
Covid-19 Dinmun Kawlgam kumpi chidam na lamte suwa hiat sakna a zani in Kawlgam sungah natna ngah thak som kwale kwa kibehlah pin asi thak pen mini omjin tangko khia uhi Covid-19 to asi mi thak mini lakpan khat pen yang kongpan kumsom gelani apha pi te khat molamian pan kumsom guklanga apha pasal khat hi chi uhi tuni janga ki mulakpan yang kong tingkan chun khosunga music zone akichi ansai pan na se mi som sagilani te jong ke hello a to sai bek pan Covid-19 na nga mi som gel guk phata hi chi in duwen news in gen kha hi to ansai pen tulai tak lockdown ke bol a to ansaya nasemi zabal te quarantine kilo sahi jehi tu ni mama injong Kawlgam I khopi a hi ni biro a kumpi pa I in a nasem kumpi nasem zalen kharin Covid-19 na nang a hi ji in duwen ma in tangko hya hi abai sa hunin pi suji omna yangkong in pi a nasem kharin jong Covid-19 na nanga positive a pi suji a ding jong ke patang ma ma hi pi suji in bel ka ina Covid-19 ki mu hi manin hong thum ing ji in online thuki kupna a gen kya hi tulai tak pen Kawlgam Covid-19 hwal ni na Covid-19 second wave alu lai tak hi a nana kilo zia hi manin ala hoidin mun hong tungta hi manin Kawlgam ading thungen na a phok tek ni Johns Hopkins University and Medicine te report na tu ton in September ni kwa tu ni le som ni jangdong leitunga Covid-19 na nga mi 27 million som ni le sagi phata in asimi tengyal le tu som ko le tu sagi le zaguk le som le li phata hi US gama na nga mi 6.3 million le asimi teng khal le tu som gel le tu kwa le zaguk le som sagi le kwa phata hi Kawlgam tu ni na nga athak mi mala som yel le ni pha in na nga vek pi tu le zagel le som gel le kwa phata in asimi som amta hi Kawlgam tulai tak Covid-19 na kilawh zia lai tak hi a US Zomi te sungjong Covid-19 ane tampi kibehlah to Tulai a hi manin yom na chada ikirop chading le innkuan pi te hoi ta ikep chanak tupi mama ding hi Sia Billy Kampi te innkuan in antang hom khia thupwak tang thang tong te dim tomve haupi Yes gam Texas State San Antonio Kapia teng Sia Billy Kam le nu cherry man te innkuan in apule apa te pian na hau pi khwa a Covid-19 puna na hanga chima dong to ka khopi tui pi te kianga antang limma ma te ip som sagi le gu hom khya na ne u a Reven kup tong le zedwaye hau pi ki pona ten tanu semin hom sa ko hi hibanga antang ahom khyan na u hang un khopi tui pi te lungdam thema ma u hi hichibanga chima dong to ka khopi tui pi te khwana to nek tang khen khya in ina alak a thupa abo Sia Billy Kam te innkuan zeden TV panin za tang na len pi pya hi pyakhya na khempeu ibyak pasianin za dong in hong thuk sakik ta hen Sia Billy Kam pi te innkuan pen pasian le Zomi te ayin mama usung naw sung bele phungsung aban zong niat mi thupi mama te zonga hi tulai takin zong San Antonio khopi bulphu Zomi te minam ki bor khopna San Antonio Zomi innkuan sajia zong president asep lai ta ka hi lungdam tuni zeden TV pan thutang ko na hi zaung ne hining zeden TV thang pia ongen ongai sakden ka Zomi pi khen pe tunga lungdam ma ing Zomi te yom na chada ibyak pasian inung kem bit chata hen mai kala kim ni ke kamin zong bo hi